meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Kristo sinubli ng mebye, Aleluya. Kaya bering hanggang Kristiyano, king mabilo gayato, ikulisak tamo ing tula ng aldong iti, kabang pasalamatan taya ing ibbatang at subanwa, king pamibango na kang Jesus, ibat king kamatayan. Ing ligayat kapayapaning sinubling mebyeng Ginoo, manatiliyasan ng parati kay kayongan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king mitmong kapakumbaban at king kataymikan na rin kay katamong pilubluban, ganakantalang ngeni at sisyan ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya pong hening miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, kin Diyos sa may payang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasalak bina, king isip, amano at dapat, at miyailwang kakulangan. Uli nito, ipanagapuko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos, sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Puri ka na
Manalangin tamo. Ginong Dios malugod mingib pa, para ngalan mi Jesus ay anak mo bilang sinubliming mebiyeng Ginoo. Pasalamatan da ka uling kaya ing metong ami bangon at bayong biyer. Migmulaya para kay kami ating metong abayong munag dinatangya para king yato. Manalangin kay kakaniting aldoning tula. Itugtog miya naman kay kaming banal mong espiritu ban maging bayo kami. Malaya puso at kaladwa. Itingan po aduan mi. Ing kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibating libro ning dapat ding apostol. Nganang migsalitang Pedro. Baluyo itang mga ngaragulabage a mepalyari king mabilog a bansa ning Israel. Megumpisa karin Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning linanyan ning Diyos, king banal a espiritu at king upaya. Ulinging Diyos at Yukeya, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipnana ning Diablo. Ngeni ako ampon ding kayabe ko, testigo kami king sablang depat na king mabilog a bansa daring Hudyo at king Jerusalem mismo. Angga king pinakure king krus. Dapot king katlungaldo pepasubyaning miening Diyos at pepakit ne king mabilog a balen nune karing mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni ikami ring testigong deta. Kasulumiya king pamangan at king pamaninom, kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami king balen na, at patutuanan karela, king ya ing tilduanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalita lang tungkol kang Jesus ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da, king kapamilatanan ning lagyo na, ing kapatawaran da ring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Iya, inti ang aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayap yo. Wagasing lugod na at alanganga. Ding memalen ng Israel, bustan sabiyan da. Wagasing lugod na at alanganga. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ingupaya, yang minye tagumpe, ingke katamong pamakilaban, karing kasalang. Eko mate, nunemye ko, bani pasyag lang depat ning Ginoo. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Ing Ginoo, yang kararaptanan kaniti, at tune makapagmulalang lalawen. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Kapatad, may pasublyan na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang panintunan, detang bage ay atyu ka rin banwa, nung nuya ka rin i Kristo, at makaluklok ya king banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage ay atyu ka rin banwa, aliwaring bage ay atyu keti king yato. Uling mete na kayo, at imbye angeni at yuke kayo, makapampanya king Diyos kang Kristo. Dapot, king oras, mipakilala yay Kristo, at iya imbye yung tune, ikayuman, mipakilala kayong kayabe na, at akarake na, king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo. Itama nga po, Kristo Tune sakripisyo ya, ne para king katang kaligtasan, magmasusitang mitmong tula king Ginoo. Ingenu manatili yake kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kingabak amaranon na ning mumunang aldo ning parumingo. Maralumdum pa mentaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoyeng batong takap ning kutkutan. Inya milaiya at mentaya kang Simon Pedro at king aliwang alagad pa kamala ng Jesus. Nga nakarela. Kinware king kutkutan ning Ginoo at emibalo nung nure binili. Inyalin walyay Pedro at itangaliwang alagad at mentala king kutkutan. Milayila dapot itangaliwang alagad, milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan ikit na ing telang pamburol a makabili ka rin. Dapot linog. Kanita din at ang yang katukinay Simon Pedro at taglus-taglus siyang linob king kutkutan. Hikit nang makabili ka rin ing telang pamburol, ating panyong penakapda king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol. Nune, makakalilwa yang makatuklip king metong alugal. Linobya naman itangaliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na, at meniwalaya. Era pa aintindihan kanita ing sasabyana ing kasulatan, ing kailangan niyang subling miye, Jesus. Pagamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Mayabayabak po kay kayong ang sabla. Happy Easter po. Anti mo pong tandaning parangal at kapasalamatan tamo king Ginoong Hesus sa sinubling mebye, dinan taya pong masikan apalakpakan, ing hapong Ginoo, kaniting Easter season. Impong pamanyubling mebye, o ing Easter, ing resurrection, iti pawagana kay katamo, iti tuturo na kay katamo, iti payabot na kay katamo, na ena po itok ng ningapong Ginoo, ing sakit at sakit. Ing Easter, tuturo na mo kay katamo, na ing Diyos kapilanman, e nakatamo ilisya, king sakit, king sakit. E wari mismong anak na, dinalan niya kanyan. Ing Ginoo, e na naman po ilako yung kasakitan king biye. Ing Ginoo, e na po pangako kay katamo, na milisya tamo king kamatayan. Ngakupin kay kayo, inyang Biyernes Santo, permanente yayan. Ing resurrection, tuturo na kay katamo, anting anak na ning Diyos, anting talasal pantayang Katoliko, na agyu tamong labanan, lampasan, at apapagtagumpayan, iting kasakitan. Agyu tamong daygan iti. Makanano. O ini po yung sangkan. Potang atanggap mo na, king biye mo, iting masakit, akatutuan, kanita, kamtan mo, ing kaligtasan. Potang akakit mo na, potang panamdaman mo na, potang atatanggap mo na, iting masakit, akatutuan, king biye, ang magaganap na kanita, ing kaligtasan, ing ginuking kekang biye. Iti po ausan keng plano na ni nga pong Ginoo. Ing kapag nasana ning Diyos king balang metong kay katamo. Pastan yu pong ausan ke iting pamanyubli ng mebye ning Ginoo o iting Easter anting plano na tangkana ning Diyos king biye ning tao. Allow me to call it as God's plan for you. Plan for your life. Ang giyang naman po ding pamamasa tamo ngayon Domingo, ding mipas siya ga pamamasa tamo, makapatungkulala, king kaligtasan na ni nga pong Ginoo, king tao. King kaligtasan na ni nga pong Ginoo, king meto yato. Bakit? Uling atin niya kasing plano, ing Diyos, king biyeta mo. Inyapin po, nung pansinan nyo, ang yanging Diyos iba, ingib pa nga tsubanwa, natiknang, ing sakit at kamatayan, king anak na, delana na, pero deigana, simbot na, limpasana. Iti po ba wagana mo, nadake nening biye, ing kasakitan. Dake nening biye, ing kasakitan. Kumupuha balo, nung atatandanan nyo pa, inyang may labasan a Domingo, Domingo de Ramos, ating kumpawaga, king katataulyana, ning humilya ko. Alang Easter, nung kapamo, magsafer. Dake nening biye, ing kasakitan. Dake nening biyeing kasakitan. Agaga na kayo po inyang Biyernes Santo. Inyang Good Friday. Nga kung may dake kay kayo. Ing Ginoong Hesus. Linisyan ng ibana king makatakot. Pero naneman pulikwan magdili-dili king oras sa makapangilabot. Pagana ka. Napangako ning Diyos. Ingeta mo magkasakit at tsuyan. Napangako ning Diyos. Ing milisya tamo king kamatayan. Permanente yan. Ing pengako na, ning kekatamong iba, itamong sablang tinaid kaya, yapin po ing nakatamo, batingan o lakwan magdili-dili,
ang gaking oras ning kasakitan, ang yang kamatayan man datang. Pansinan niyo po, potang magkakasakit kayo, King Bieyo, potang magkakasakit tamo, King Bie, potang mga bayat ng damo, potang mga takutan tamo, kalupa ng ngening panahong kasalukuyan, potang sasakit tamo katawan, kaisipan at pilubluban, potang sasakiting biye at kabiyayan, naburing sabyan nita, nalalakwa na katamo ni nga pong ginuali, potang lulungkot ka, potang tatangis ka, potang tatakot ka, potang down na ka, naburing sabyan nita, nakelingwana na kaningapong ginuali kapatad. Tutuita, ing kasakitan, nakupin ke kayo, ing karanasan a kamatayan, padanas namo iti ni nga pong pabus na nakatamong dumalan kaniti, ban kanita mabiyasa kata, lumalam kata, tumibe kata, kasalpantayanan, kaya. Paalala lang po, walang problemang walang solusyon. Remember, after the crucifixion, there is this what we call salvation, resurrection. Lahat ng problema at pasakit ay may ligaya at ginhawang kapalit. Tulad ng Easter ngayon. Atin iyang plano ingapong Ginoo. King nano mang maliliari, King Biemo. Lawan niyo po, ing kamatayan ng Kristo, plano ya iti, kay katamo, plano yang nano, ban kanita, iligtas na katamo, kaligtasan, kanuanan, pangakabos. O tayo po pansinan ding sarili yo, itamongan po. Mekad, dakalta na po karanasan o dailanan mga sakit king biya. Ne po, king kay kabaning biyo. Pero dakalta mo alalampasan, king lugod na ni nga pong Ginoo, karakalamay nga palyari kay katamo. Dake nening biyening tao, ing saya at lungkot. Dake nening biyening tao, ing tula at pagsalbat. Dake nening biyening tao, ing kasakitan at kanwanan, kaligtasan. Dake nening biyening tao, ing dalumdum at sala. Life is a series of ups and downs, nga napin po nitang kasebyan. Balang penandit, masayaying biye. Balang penandit, malungkot ing araranasan tamo king biye. Balang penandit, ating lumbe, ating panagulele. Maging buo ka, maging ganap ka, makukumpleto ka pa nga tao kanita, potang deting mga bayat at miyayaliwang karanasan, ang mga sakit king biye, arapantala, kakaulandala, at siyempre ing alalampasantala. Tandaanan tapo, balang karanasan na kamatayan, baloyo po, kalupa na ning kamatayan na ning pangarap, pangamate na ning ugnayan o relasyon, king meto nga tao, o king malapit keka, ang yang literal na kamatayan, pangamate na ning pakamalan mo, deti pawagata mo po kekata mo, ing mas malalam apamaglalawe king biye. Nano yite? Atin yang plano ing hapong Ginoo. God has plan for all of us. Ngeni pong sibli ng Jesus. Ngeni pong inango na katamong Jesus. King biyeta mo, nanupin kaya talaga ang plano na keka? What is the plan of God for you? Lawan niyo po. Dake nening biye, ing panagulele at lumbe. Dapot atin at atin, panuwalan ko, atin at atin, makapanayang saya, tagumpe, at panibayong biye. Kalupa ng Jesus, asinubling mebye. Kaya kayongan po, Happy Easter, king balang metong, kaya kayo. Palakpakan tayo pong pasibayo, yung atong ganun. Talakad ko angan po.
Pakamalan kong bininyagan, kaniting kapiesta na puning Paskwa, pagmasusyan taming kamatayan at pamanyubling mebye ning ginuda mong Yesu Kristo. King kamatayan na linupig na ing kamatayan damo. King pamanyubli ng mebye, tinas nakatamo king meto nga bayong biye. King binyag metetangan kambe na king kasalanan, at mibangon king kayang bayong biye. Ibayo tala pungeni, pakamalan kong kapatad, ring pangakong gewa tamo king binyag. Isakwil tamo ing sablang makasira, king kasunduan na ning lugod pilataning Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong ening pasibayong sumuyong mitmong katapatan, at lugod king Diyos, king kagatamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Pakamalan kong bininyagan, sa sakwilyay Satanas, Opo, sa sakwil ke. pakamalan kong bininyagan, sa sakwilyuing sabla ng dapat, Opo, sa sakwil ko lo. pakamalan kong bininyagan, sa sakwilyuing kayang sablang pamanamuyot, Opo, sa sakwil ko lo. pakamalan kong bininyagan, sasalpantaya kayo king Diyos, ibang mayupayang tutu, ali na lang king banwa, ampon king yato, Opo, sasalpantaya ko. pakamalan kong bininyagan, sasalpantaya kayo kang Kristo, ing bugtong ng anak at ginuta mo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, mi pako king krus, metey at mi kutkut, sinubling mebye at ngeni makalukluk, dane ng wanan ning Diyos, iba, Opo, sasalpantaya ko. pakamalan kong bininyagan, sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasulirang miye, ring katawan at king biye alang angga, Opo, sasalpantaya ko. ing Diyos sing lubos mayupayang ibaning ginutamang Yesu Kristo, igkaluba na nakatamong meto nga bayong pangabayit, kapamilatanan ning danom, at ning banalay Espiritu, at pepatawara nala ring sablatamong kasalanan, papanatilya na katamo sanang tapat, king ginutamong Yesu Kristo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Pakamalan kong bininyagan, kaniting aldoning pamanyubli ng mebya ng ginuta mo,
Pagmasusyanda mo, ingkeya, at ingke katamong bayo at sinubling mebyebye. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong manalangin, Ginu, ibayo mo kami kingke kang biye. Ulitan niya po. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, katman may maglapo ing kekang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kekang resurreksyon, ipanalangin mo king Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para ka ring sablang bayong may binyag, baning bayong biye, tang tinggap de king aldoning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karela, at ayagyag do ring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para ka ring binang malagad mong simba, at para karetang mekabating na king dalan papunta king pisamban, iting kapiestaning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana, karelang ibayo ra yung kasalpantayanan da, at biyeke ka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para ka ring sablang taong mayalit pusta, dingdalan kasakitan, pauli ning kayalan hostisya, at ning sakit, bandamdaman mo ing panigapurang itimawa, at ibangon mula, iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mo keka o Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para ka ring sablang ming tapat, may yango na biye, ban makipakirake no sana king biye, at ligayang pengako mo ka ring sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. Ginoo, para kay kamingan, banin tulaning nuwa na Birhen Maria, at tikman na king panakit ning king sinubli ng mebye anak, palalama na ing kaya kaming kasalpantayanan, king resurreksyon at katman no ding biye mi king kapayapan, at darala na ing pamanyubling mebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, ibayo mo kami, king kekang biye. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ding balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega-naganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabe tala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Jocelyn and Diomedes Regis family, Mr. and Mrs. Baron and Minnie Miklat, para king anibersaryo ng karelang kasal, kapasalamatan daring family Yason, Mrs. Annie Bondok, Rason and family, Rosita Ocampo and family, Max and Susan Herana, Carmelita Esteban and family, Jimmy Castro and family, Dr. Africano Baby Aquino, para king kebaitanang Reynaldo Tantongco, Walter Salvacion, para king special intenciones daring Leila Abiog, Roy Songco, Evelyn De La Rosa, Mary Manette Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balhaja, Dr. Patrick Sunga, Jonel and Josuel Pamintuan, Happy Sanchez Romero, St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ng St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king maligayang kapaldanan dari Paswing, Renato Atienza, Romel Bernate, Annalino Campo, Rachel Morales, at ding sablang kapatad tang masakit. At para ka ring alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, Norma, Melquiades Jr., Eusebio, Francisca, Emiliano Sr.,
Celerina, Mikael, Janet Corazon, Faiz, Roberto Rivera, Angelito Baluyot Mendoza, Marcelo Dolores, Carolina Figueroa, Abelina, Marwin, Gaundencio, and Domingo Morales. At ding sablang kaladwak in purgatorio, at ding sablang ala ng makaga nakakarela, panalangin talaking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang biye. Ngeniyad wan tamo po yung sarili tamong kapagnasan. O sinubling mebye Ginoo, eka ingbiye at lugod migit masikan kesa aking kamatayan. Bustan mong ingbiye mo karing kaladwami, pagdala na kesa ng sala, kapatawaran at tula, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Ing kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming malugod, kambening tulaning pamanyubling mebye darawon miyakeka. Ing sakripisyo kapamilatan na mibait yang pasibayo, at mi pasik na nganing kekang Santa Iglesia, itingan po agduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
manatiliya ke kayo. Iyat na yoring puso yun. Pasalamatan tayo ang Diyos, aginuta mo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o ipa. Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurianda ka, king lubos maragulatula, kanitingal doning Paskwa. Inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Yaing tune kordero, amilalako king kasalanin ng yatu. King kayang kamatayan, sinintang na hingke kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binaliking ke kaming bye. Ulinita, kambering sablang kororing angiles karing banwa. Daralit ming ke kang ligaya. Layon makyabe kami, king alantok ng dang pamamye kapurian ke ka, at ngaming ang kakanta. Banal mengiba, karapat dapat nakangpurian ng meto yato, uling king kapamilatan ng kay kang anak Yesu Kristong ginume, at king kayo payaning banalay Espiritu, dininan mong biyet kabanalan ng sabla. Alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbug na, ing dalise daon miyam pangya anting kapanyamban king lagyo mo. Iba, pagamwa mo miing pabanalan mo laking espiritu mo, retingay na daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya na ning kekang anak, Yesu Kristong ginume, aminutos keka mi ban pagmasusyan miya iting banal ay Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepa salamata anak at pinuri, piraso ning tinape at binyene karing kayang disipulo at ngana. Kuanan niya, iti ikongan at kanan niya, iti ing kanakong katawan, amidaon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ngapunan kinuhaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene iti karing kayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang daw. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Iba gaganakan mi ing kamatayan ning kay kang anak, ame ngabus kay kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadarawon mi akeka, bilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayayin ing kay kang Santa Iglesia, at lawan mi ing midawon king sarili na, paulining kamatayan na ikaw na kaming sinot keka. Pagkalam mo king ikaming may sulusulo, king kayang katawan at daya may katban kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kay sanang metong ilananggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang Santo. Muna kambe ng Maria, kapilan mang Birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang tapat at malugod ay esposo, kambe ring nuan mong apostol, at ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patanat king harapan mo. Iba iti sanang ayining pangasot mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kekang Talasuyo, i Francisco ing kekaming Santo Papa, i Florentino ing kekaming Obispo, i Pasiano ing kekaming Obispo Emerito, at ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan na inatbus ning kekang anak. Iba pakapakramdaman mong mitmong pakalulu, ing panalangin na niting familyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meyango na biye, inorma, at ding sablang keka may matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong ngalananga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu
pupurian dakat parangalan manggaman kingalan Ing Diyos sa tinyang plano, king meto yato, iti yapining kaligtasan. Anti mong anak ng linigtas, ning ginong sinubling mebye, maus tamong enikeya karingamanong tiro na mismo, kay katamo. Igabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ang kayang pakalulo, parati keng may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi mo karingke kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon belugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayong ang sabla.
Niyo ingge katamong talapanatbus si Yesu Kristo, niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, eko matang pangtanggap keka, dapat yagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen.
Kalakad tapo. Manalangin tamo. Oy paning lugod, ingatan me ingge kang iglesia, tiyatad mo kami king pamanyubling mebye. Ay pangako na niting sakramento, itingan po at duan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Agkatandakongan po ngayon siklod para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na po at may kamate na karing dakalatao. Panalangin mila, antabayanan mula puret ang taong mitutukan maninton, panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring doktor, ding sablang narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la, karing masakit, kambe ning belwan at masabal. Panalangin malaretang miyawa na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan mo naman detang mayango na biya. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Panigapumi ke ka o Gino, ing patok nangan mo sa na po ing pangakalat na niting virus, ating pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti kapamalataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi ke kaking kakulangan me. Nune pagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Hinggin manatiliya ke kayo. At kaya kaan timurin. Ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Manano na sanang ing lubos mayupayang Diyos, panwana na kayo kaniting solemning kapiesta ning pamanyubling mebye, at kambila na kayo laban king sablang kasalanan. Amen. Kapamalataning pamanyubli ng mebye ning kayang anak, ing Diyos pigkalug na kay katamo ing pamipakayap, tuparano sana ring kayang pangako, at panwana na kayong biye alang angga. Amen. Higpaldasan niyo,
ing pangamate ng Kristo ngeni pagmasusyan yung mitmong tula, ing pamanyubli ng mebye. Masaya ko sanang datang king bangkete na, manggaman king alang-angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu, Amen. ing banalamisa, miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristong sinubling mebye, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.